Lento ayikho about ukuthi abantu bamphike uKristu. Lento ayikho about ukuthi abantu bathi Jesus never existed, akaze abakhona nabakuba bamazi. Lento is not about that. Kodwa lento it's about ukuthi umuntu omphikako kukhona umvumako. Yabona ngesikhathi abantu bemphika uJesu kukhona abamvuma kuJesu. Ngesikhathi beanalyze ukuthi wayengekho akakwazi ukuba khona, kodwa kuba ngathi basibiza kakhulu ukuthi sisondele kuyena. Noma bangaba nezizathu ezidocumented ukuthi uJesu never existed, the more abantu bathi Jesus never existed kuba ngathi buyani kuye ngoba sisondela kakhulu. The more abantu bakhuluma negative about someone or about something, you are most likely ukuthi ufunde more ngaleyo nto bese ukhipho kwakho wena ukuthi Yesu uzwile ngento engakhulunywa kahle kodwa wena uthole ini phezukwento engakhulunywa kahle. Kuthiwe sekukhulunywe kabi ngevangeli, kwakhulunywa kabi ngabasindisiwe, kwakhulunywa kabi ngoNkulunkulu, kodwa safunda sathi uma sifunda sathi lento iyaphila. Sikhande iphila lento thina abantu abayikhulume bathi file. Sikhande iphila lento abathi ayikho. Bathi nabathi ayikho safuna ukufunda ngayo. Sathi uma sifunda ngayo sathola ukuthi lento iyaphila kungani abantu bangayibona ukuthi iyaphila. Ngoba nomuntu abamkhuluma kabi esigodini sangakini awungajaki na ukumkhuluma kabi ungakambonanga. Learn that person will never believe ukuthi abanye abantu abakhulunywa kabi ngabantu abahle kangakanani abenza izinto ezinhle kangakanani. Kunomuntu ongamfuni uJesu kodwa akamfuni yedwa, ufuna ukurecruit abantu ukuthi nabantu bangamfuni uJesu. Abantu abakhuluma ngowabo uNkulunkulu kodwa bafuna ukurecruit abantu ukuze bashiye lo wabo uNkulunkulu benze lo wabo. Bafowethu iyaphila lento khona inamandla umlilo lento ivalelo ngaphakathi.